بل تماشاون هجا دلال ام دنگ بوتان کد و خبات اخوه ایرو از مالا خوامه ماموستامون هجا دلال دنگ بجا هجا دلال و عزیز ناو خواه حرفین زیرین دیرو که دو کردستان دا هلشتی زینه میوان دنگ بوتانه تو سه هر دو چاوه مهاتی زیرا بوتان آخا مموزین کل ها برخودانه gelek spas dikim ev rojan xweş ez wisa bêjim ev mala xweş îro ez ji Zîra Botan mala hevalê yan jî birayên Memet dengê Botan ez biştar dibim rastî jî ev serbilindayî ya min e gelek spas dikim û ez bêjim ez mala xwe ji Zîra Botanım. سال 1987 2026 ام اویندار دنگت و رنگت و دیتنا تبی gelek spas dikim rastî jî ev hêjêkirina gelê min hêjêkirina bi taybet wek însanekî te û malbata te jî bi taybet ez tênim ser ziman ji ber got malbata min e rastî jî em jî gelek pê serbilindin em li vir beşdar bin daxwaza me ew bû îro me botanî jî li vir beşdar bê lê car carna hûn dizanin hunermend carna bi hevdûre pirsgirêk tenduristî çênabe lê îşallah carkedî ez û mem jî em ê li cem te mêvan bin. İnşallah em selam rêze xwe ji vê deretî birayê min memro bajara Almanya tu her hebî tu se her du çavê min hatî û tu gelê gelê sax bî. Gelek spas dikim û tişkîdî ez bêjim ev gotinên te bi rastî jî tu dibêjî navê te bi alfaba bi zêr yanî ev gotina te ev bilindbûna me gelek cara jî tu dibêjî tu stêrka me yî navê qîzam jî stêrik e yanî ev bilindbûna me navê xwe deynaye em tev de bi saya gelê me ye em vê ti cara ji bîr nekin û ji vir û temaşevanên xwe re hêja her çarparçê Kurdistan silav û rêzê xwe û em bêjin em jî li mala wan e û hûn jî li mala me ne. Kerem ke tu kî ji strana bêjin Xwedê vekirinê de em gelek cara dengbêjî divekin em strana xwe dibêjin em ê îro bi taybet straneke em ê diyarî gelê Şingalê gelê êzîdiyên Kurd bi rastî ew rûmeta gelê Kurdin ew hebûna gelê Kurdin ez wisa bêjim em ê strana Şerfedî ne ji diyarî gelê xwe û gelê êzîdî û ê Şingalê diye. îro jî sisê tebaxê komkujiya dawiya êzîdxa çêbî heftî û pênc fermanê we çêbî ez gelê xemgînim jî îro sisê tebaxê komkujiya êzîdxanê û ya hemî birayên me yên êzîdî em vê stranê Şerfedînê diyarê Hemişka dikî. Rastî jî wextan bêjin ferman çi tê bîra me ne tenê gelê êzîdî em yek xwînin fermana gelê Kurd e ev fermana heftê û sisiya yanî fermanên hatine serê gelê Kurd taybet gelê êzîdî û ev fermana heftê û çara rastî jî ew zarokên me hat kuştin dayîk û bavên me hat kuştin yanî ew yanî ez niha li vir çi bînim ziman ez nikarim biştar min li vê derê dibê wek girêkê dimînî ev roja reş ev rojên nexweş ne tenê gelê êzîdî gelê Kurd dibê gelê tevayê Kurd wextan bêjin her çarparçê Kurdistan em tev de ne ger êzîdî bê ger Suryanî bê ger Misliman bê çi ziman yek e em Kurdî xilas em Kurdin em yekîtiya xwe bikin yek ji me yanî wexta tiliya wî xwîn tê ew xwîna gelê Kurd e em pê têşihin ev tişkî rast e wexta tu bêje ez Kurdim ez êzdayî çêbûma em niha dîroka xwe lê kolîn bikin em êzdayîne tev de dayîk û bavê me kalkê me pîrkê me em axa xwe em ji aynî axê çêbûne em êzdayîne ev tişkî rast e çê dibê qebûl nakin jî em hürmetê ji war digirin lê ber dîrokê bixwînin bere pirtûka bixwînin pirtûk mejiyê însana pêş dixe
تناخواز پرتکا بخوینه سوسیال مدیا تزانه چاوایا وکا او جی دفترکا لی گهدار بکا یعنی داخوازا من وک هنرمند که دایک و باف خویچ کو برا برای زاروکا جی پرورده بکن اف دسته مدایا بزمانه خود دست پی بکن و میجی خود بردوام بکن هر دم خواندن چه هریستیان مسیحی ازدی مسلمان هم همه برای هفین قرآن کریم دا بجن رب العالمینه نه بجن رب المسلمینه بسترون هم دیاری همه برای خوین تماشاوان واتیو و دیاری گلی خود کرد کن بله هنی شوی هنی راجی هنی شوی هنی راجی خیالات دلم نوی هیلی هیلی شرف دین و دین میا شرف دین و دین میا شرف دین و دین میا اواتا جاسر میا اورونیا و چاوه میا اورونیا و چاوه میا شرف دین هات بوج خربه شرف دین هات بوج خربه شرف دین هات بوج خربه چپ و راست مرش کربه چپ و راست مرش کربه چپ و راست مرش کربه تو هر هفته دنگو دلت ساق به خواستت که او خمگینی و کمکوژی سه طباق 2014 خود تعالی ببهدی نینه او خوشکل ما براین ما او تانگیادیتی دما خاص تازی او دویکن 85 سال دما العربه سیداد عربا دستا دما دبران او حبس هر زاروجن کچکوجن شتینا جیانا خوش دست دایید نزنین تر با کی هی پیشتا و مبا او دیمن ام تو جاش بیر ناکین ام وقت بیام تو جاش بیر ناکی ام همه انسان هاتین و 75 فرمانن از دین براین مچبی ام همیش که شرمزار دی ایش لب به اف داوی روزن خوش روزن گش روزن آزاد ام هر چهار پرچم کردستان دم هفرا ببینی ایشالله ایشالله دا خوازام جی اوه جبرویجی اینی او گوتنی تا یک بی یک گوتن یعنی تنی تشکیش بیر نکن و دایکاش بیر نکن او زاروکش تهنا مرنج بیر نکن او کچکی مهی نه 10 سالی رواندش بیر نکن یعنی اف جمر شرف و ناموسا به ام هی شرف و ناموسا خو و دیروکا خو زاروکن خو او قیس و خویچ کامن او باف دایک و دایک و بزوسا یعنی او ایشیز نکارم از قیراب ام چوبین فادا هنجه دماج جزیره هاتن جزیره بوتان هاتن روبوست که گل بوتان وای هر جارا گل بوتان همه دستلانین چون پیشوازی واکن آریکاری دان و 905 مالباتن براید منن ازدی مدیادنه شنگال کوچبر بینه من چند جارا گوت و هونوچی شنگاله گا ام اویندار آخا خوانه ام اویندار دوزا خوانه ام اویندار شیخ خادی و لالشار نورانینه بس ام هاتنه ام هدی شمد کی بچی تشکی دیجی بیجم او هاتن هوارا خو دیس گهاندن گلی خو کسک دی نهات برویجی دیس اینی خوین هات بروا دیس آلیکاری یعنی ام مجبوری هفن ام به تجارج بیر نکن یعنی چقا او ایش گلی کرد ایشا کشان دیا او فرمانین سری گلی کرد ام بیجن هفته و 3 فرمان راستی جی امنها مجمار تبان نه هفته و 4 فرمان به هزاران به 10,000 فرمان هاتنه سری گلی کرد یعنی از نها امنها وکن از بهاور کن بیم سال سروا ایروژی دوام حتی ایروژی رژیم ایرانه یا فاشیست هر روز 10 جوان کرد ایدام دکن اف روجاوای کردستانه پیشون 15 سال 10 میلیون دلار سری ویده دا ایرو مخابن که نه جمهور باشقانیه ما امودا گل کرد شیخ محسود هر با امود گل مازن هیا اف پیوجواره خستین
umuduma gelmezine inşallah rojin hoş em hevra bibinin. İnşallah daxwazama ew e em jî yekîtiya xwe bikin yek el hevdû xwe dî derkevin. Eger em hevdû xwe dî derkevin ez bawer kim em ê ser pê bikevin. Borab ki yekiti gelmezin çebiya. Çebiya jî. Yani ew wexta ew hêvî ji vir navayekî de neçûbê ew berdewam ew hêvî belê serkeftin e. Her hevur strana dijî tu bêjî mêvarin heja îşev zîna heja delal. Ev salana ez hesreta dîtina wê û hatina wê pîşûn û dîsa bî mêvanê bernama me birca belek. Îro mêvanê mala min e kî strana bêjî kerem ke. Belê îro stranê me taybet em hem wê roja reş tênin bîranîn ke nexweş e rast e sê tebaxê. Belê 2014 yani ji ber vê fermanê rastî ev rojek reş e ji me re. Lê ev stranê em dibêjin jî hindikek bibe weke em çi bê weke avik sar bikeve nava dilê me de em vê stranê jî ji bo gelê êzdê û ê lalişê û şingalê û gelê Kurd em diyarî wat dikin zerdeştîn em. Erê felek eş bîrî nakim çavên belek ev canê min bibe gorî hawara me bi tasî melek. Erê felek eş bîrî nakim çavên belek ev canê min bibe gorî hawara me bi tasî melek. Zerdeştînem zerdeştîne em gelekî dîrokîne. Zerdeştînem zerdeştîne em gelekî dîrokîne. Libasel me tev tipîne ji cizîrê heya wane tevde axa Kurdistanê ew ax xwînê hatavdanê xwîna xwîçka berîvanê ew şehîdê li Kurdistanê. Gowelatê te tinebê ev qadin ya malê te bê ku hezar sal emrê te bê xwedê roja got bimirê xwedê bira tê kolebê. Zerdeştînem zerdeştîne em gelekî dîrokîne. Zerdeştînem zerdeştîne em gelekî dîrokîne. Libasel me tev sifîne. Tu her hevî bawer bike te ew komkujiya 2014 te ji gelê me hemî birewên me ezî te doj bîr kirin. Tu her hevî deng û dilê te sax be. Tim xweşî bê kuştin bê jiyaneke azad. Yani her dem estîne ziman wê sala 1992 ve heta sala 1996 2008 gundên Kurdistanê çawa xirabî ew jî komkujiya Kurdistanê bî. Veja tu yedî sirê doya dikîjiye tu bêjî kerem ke. Ev jî ser Kurdistana rastî jî stranên me tev de ya axa me ye ya welatê me ye ya dayika me ye ya şehîdên me ye her car axîna gelê Kurd e rastî jî. Ev jî Kurdistan e ev jî albûmê min ez bawer kim ya duyemîn siyemîn ev jî hêyanî not û çar em bêjin wisa. Kurdistan û Kurdistan bijî Kurdistan. Kurdistan û Kurdistan bijî Kurdistan. Karwan çû em şûnêman bijî Kurdistan. Ah derdê ereb û Tirkan bijî
Kurdistan Xwîna gelê kurtrejan Bijî bijî Kurdistan Heta ji mehebin însan Bijî bijî Kurdistan Em axa xwe nadin wan Bijî bijî Kurdistan Kurdistan û Kurdistan Bijî bijî Kurdistan Kurdistan û Kurdistan Bijî bijî Kurdistan وی دنگ و دلتا صوبه شخوا سترانم کردستان گل خوشن لی کس بیتش گزه بنو بجه کردستان Gelek spa valla Eyvallah. mij dil û can dibêje xta bijin Kurdistan rastî jî ev dera me یا تش دل و ناو و گزه بیته em çi bikin wisa ye yanî gelek spas kirin win hev مستمه سپاسیتت جان گل پرس دکن دبشن گل و زینه شنگاله زینه شکوده تو خواب دی ناسچنه تو جگبنده هوا مشکوده تو دایج بی همی سترانجی میبرن هجا تو جا حوالا زینه بی ساز نو بیشه بجا مجگو ایش ام عادت خرابه کی ام سازه تو نحوجه وی دنج زلال و جامریات تا و دولمندیات تا مانه حوال زینه ناو خو حرفین زیرین دیرو که دو کردستان دو هلشتیه از درد تا نبینه gelek spas dikim چیک بنده تو خواب دی ناسچنش میوان همه نزانن توش کیده هنه ده بیشن بیکا جزیره راسه بیکا جزیره تو گلا جزیره تو رو نهایا جزیره شخوا مم اوزین مم نهول المانیا زینه جی ول بده میبرن هشو دلال rastî jî ez xwe gelek şanslî dibînim yanî roja ez çêbûme heta niha ji ber ez bûme hem qîza cizîriya ez wisa Bele. keça wa keça mala wa û hem jî şanskî mezin yanî bûme bûka wa dizi gel hişta jî dikin demo tu te newrizên cizîre wallah dilê wa geş dibe rastî jî ew hejêkirina wa ew yanî tiştkî nebêje ez çavê wa de dibînim tenê çavê wa demo tu diçî hene dikanam gerib şgola hot bi vede gero bi vede çoji ve xo bi vede yani şun ta baş her gotin te dibişi ve hot binime Valla ew rastî jî mêvandariya cizîra botan yanî ez ne tenê ya cihkî dibêjim yanî ji min re cuda ye yani ez ê destpêka xwe bêjim zînê botanî hunera wê bi koma zerdeştêkal navê zînê botanî hatiye çêbû ez wisa bêjim û zînê jî nisêbînê dayîk bûye Eyn wisa dayîk û bavê min belkî cihê wa gundê wa tên guhertin lê tev de belkî bavê min gundê Midyadê Mezrê diya min nisêbînê Girêbiya yanî li hemû gundin lê tev de tu bipirsê em nisêbînê ne ki gund bi ê diya min Girêbiya dibêjin lê ê bavê min Midyadê ya Mezrê naskin ya jî Taqa Eynê wisa yanî em bavê min wir dayîk bûye diya min jî li cihê xwe dayîk bûye ev jî nisêbînê ama xwedê ki tu hotî ser dinyayê vê dengê holê xweş û vê delaliyat te gelek spas dikim rastî jî ew hejêkirina we tê hûn çawa nava we xweş dibînê çavê we xweş dibînin ew hejêkirina we tê gelek spas dikim ez jî pê serbilindim û daxwaza min ew e ez hêjî we û gelê xwe em dilxweş bikin bi stranê xwe bi gotinê xwe bi awazên xwe kerem tamam Belê ev jî ji bo xatirê şingalê taybetî em diyarî wa dikin û ev roja reş em bi bîr tînin belê sê tebaxê fermana heftê û çar e belê îro kelame ra bû deng li dinê bela bû deng li dinê wela bû ew şîngala min rengîn di nav xwînê winda bû di nav xwînê winda bû îro kelame ra bû deng li dinê bela bû deng li dinê bela bû
ئەو شینگالا من ڕەنگین دناو خوێنێ وندا بوو دناو خوێنێ وندا بوو بەردژمن باوەڕ نەگێ گۆدەر وێشمە خلاص بوون گۆدەر وێشمە خلاص بوون بەرهەباوە هانابێ دەروێش هەبان سوار بوو دەروێش هەبان سوار بوو ئیرۆ کەلامەرا بوو دەنگ لە دنەی بەلا بوو دەنگ لە دنەی بەلا بوو ئەو شینگالا من ڕەنگین دناو خوێنێ وندا بوو دناو خوێنێ وندا بوو هر هبی دنگو دلی تا صحبه تو گل صحبه تا سالم بوری روشن بوری تا اونی همی بیروین من ازدی خوشگل من ازدی تا همی اونی بیرو و توشی خمگین بی از برد قصد بینه یعنی او گوتن و او الروش یعنی از دبینم یعنی چقا سال درباس ببن چقا دم درباس ببن راستی جی بیم جوات اشتاج بیر نکن بیم دیسه از هر جار دبیجم راستی جا ام سر صحنه سر دکا کنسرت از تنی تشکی دبیجم اگر ام ببن یک افتشوی سر بکوی نا سر ناکوی بیم ببن یک یکیتی نزینجا ایشالله دا خواهد چه بیاجی و بینا یک جی اینه وصال گل صحبی ام سپاسیتت کی تو هر هبی تو شف بی میپنه دنج بوتان جزیره بوتان آخا مموزین بجا آلمانیا جیانه تاویده چواد مشه چواد چه ام بسکرت یلی جه بحثایی جیم که همه هم جسترونو بجا ساز جینینه لازمه بسکه ولی نو برای ام بدیجه بناتج فراتر نه جار صحبت ام زیده نخواهدن صحبت آخه دوبدریش کن مثلا خود آلمانیا چاوایا آلمانیا آلی کیف خوشش آلی کیف شمر نخوشه دی بجی چما بری هر تشتی نه آخامیا نه والاتی میا یعنی لور دنیای بدن ما ام دیس بجن آخ یعنی جیان که خوش پاقجا راستا لی دیسا ام دبجن خوازی ام لور بان اما هر کردستان یا او تش بلکی استنی ولو ما موسایا گلک یعنی ام حوالی خود بینن هر تشتیا جارنا کلکا دیجی ما صحبت کر تکاری هر تشتی بکری بلکی پرا لیت حرمت نکاری بکری تا آخا که نکاری بکری طوالاتا که نکاری بکری یعنی اف تشکی يعني دا خوازاما او ام ديست بيجن قالك بيجي ون ألمانيا أنا ون تخوشي دانا ون وصانا براسي من ندخل يعني خوشي آلي كي وقت بيجم جيانتكن لي ولات وقتان تين جهي خوا وصان نفسك دستينن يعني اف تشتك راستيا نتشكي وصاما بيج كا تسر زمان دشتغل نوصايا اس شخصية من وصايا والله بعد درجة البدرين هل هنجي رجع باشتر ما حد تخواشتر بيجاش اس دوی گرمه دا مثلا لورنها 44 45 ایو حتی 50 چو بر 50 جیبه لیل آلمانیا بلکی سر سهی بکوی ام نفسی لیل ور نخمه وقت جنتك خودي طالع دايما كردا تشي سري تلريدا تشي تواتش ياد بين نفسك تدستيني ما مستعد چیه جودیه تبه کومر هیا پترول هیا مادن هیا تا کانی و روبار هنه یعنی کردستان همه خوازای خوا بن اردی و سر اردی دنیا جدیه همه تشتی خواه براستی جوالاتي ما نتني يعني هم دولة من دا نتني أفدر قالك جهات شتين هي بطيبات تركتنا يعني أزبهوركم الدنيا دا ليكولين بكن يا قالك دولة وانت ولاطيمة كردايا يعني آلية ديروكي تاريخي يعني أمجتش أم هنرمت قالك تقرن يعني أم تشون قالك جهين أوروبي ديروكين ما وصاد زينة لويجي دينانا كيش دولات بيت؟ أسبيج خدا يعني شوم لندن يعني مقولتش كي وامي ببينن يعني هيفيك أزور تاني تشتك كيفا مجيرهات أو باجاري جي أني بو ناوي والسرياس كرون يا مقول ساتا وخوش يعني كردستان يعني
Amedê anî bûn ser jî hêkelek bû û ruhayê jî yekanî bûn ew jî sernivîsand bûn ya min got mişxwara min û me em axiftin me got erê anîne ji wir çawa anî bin anîne yanî lê Kurdistan ruha Amed me ji wir aniye vaha tariha wa dîsa dibêjin tarihaya Kurdaya yani em gelek dewlemend ji aliyê tarihê ji aliyê Ane dîrokê eyn tu zên te çiwanî bîro me Cizîrê da İsmail Ebulis El Cezerî Ulu Camiya Cizîrê ejderhê wê hene pîşanû hefteyê ez çûbî İstanbul İslamiyet Müzesi ya İstanbul Türk İslamiyet Müzesi ejderhên Cizîrê min wê de dîtin ez hem xemgîn bî ez hem keyfa min hatê lêk pê hevkî qeherê ez bi hewer kim ne bi zehmet wê heykelê hebîne vê de ez ser me ser axuft ne bi zehmet îro ev dîrok Camiya Kurdistanê ye li vê de zaten ez nîşta te jî bike ev derye he yê Ulu Camiya mizgev te welî got hat bîro me ev yek ava Dicle ye yek jî Firat e nêvenga vê de Mezopotamya ye vê esîl niho aynı ev derye Ulu Camiya Cizîrê ye aynı ev derye du parça ne parça ye vê Danimarka Müzesiye de û yek jî Türk İslamiyet Müzesi ya Bajarê İstanbulê de ez gel xemgîn bî çanda me dîroka me pêşeroja me hemî tiştê me didizin ez ê tişkî pirs bikim li wir nefîsik heye yan jî tune ji alî ji Cizîra Botan anîne İsmail Ebulis El Cezerî dinyayê da yê filozof yê makîne çekîn yê saet çekîn yê filî saet çekî İsmail Ebulis El Cezerî navê xwe herfên zêrîn dîrokê de hêrişne filozofê herî mezin dinyayê da İsmail Ebulis El Cezerî ye Eyni wisa yani dibêjin robotê pêşî jî li Cizîrê eyni wisa tu zanî ku jana belê rastî jî Tirba wî jî Hazretî Nuh pêxember selan tirba wî ji li wê de ye lê min xwebin İsmail Ebulis El Cezerî jî mekteba sala 1993 vebî ez xwendevanê wê ewwelê û yê mezûn jî İsmail Ebulis bî ez e tişkî gelek girîng e yani ew ne û taybet e vallahi yani ez gelek kêfxweş bûm ez bi hewer kim azadîkek werê tiştin mezin ez bi hewer kim wê çê bibin hingê em karin va heqê xwe jî dîse cihê xwe deynin yani cihê heq kirina Cizîr bê ruha bê Amed bê hiç fark tune em wa dîrokên xwe em lê xwedî derkevin înşallah keremçe tuşmerek ev stran jî têrkê horbetê ye destpêka koma zerdeştêka Zînê Botanî ez wisa bêjim ez vê jî diyarî we û gelê Kurd dikim keremçe Li vê dinyayê zibûm têrkê gurbetê tez dikuştim zalim xayên felekê Li vê dinyayê zibûm têrkê gurbetê tez dikuştim zalim xayên felekê Bûm nexweşê hezar salî li nav lêfê doşekê tez dikuştim zalim xayên felekê tez dikuştim zalim xayên felekê Ev emrê me tev dermas bû bi ve zilmê katekê tez dikuştim zalim xayên felekê Tev zîne tev Ev emrê me tev derbas bû bi ve zilmê katekê tez dikuştim zalim xayên felekê Her dimeşim me ferman li peymetê Em natırsın ştangu topê devletê Em natırsın ştangu topê devletê Li İranê li Iraqê li Sûriyê Tirkiyê Gelî bira nekin xayên tiyê Li İranê li Iraqê li Sûriyê Tirkiyê Gelî Kurdino nekin xayên tiyê
خوینده هر که وک آوا کهنیه خورد گهانه و هرین پیشیه کچی گهانه و هرین پیشیه خوینده هر که وک آوا کهنیه خورد گهانه و هرین پیشیه کچی گهانه و هرین پیشیه و تو هر هبی سال 1915 ارمنیش بده کوچبر بین سال 1992 98 2800 گودن کردستان خرابین سال 2014 برای من ازدی سه طبق قتل عام چه به کوچبر بین به جات اف خریبی گود ده هم تماشاوان خمجین که هم تا از خوش خمجین کردی والله چه بکن وصا چید بجرنا او آخافتن تدی تسکنی يعني او قوتني ستراني ام دبيجن جي ام خوتيد دبينن جبرگو وقتات خوتيد نميني وصا ام بهنك دكشينن او كسرات دل ده ام ديسه بردوام يعني ام دل نخوازي جي يعني ام چه بكن جدومون نف جلد جارين تو از برج زانه جل حس کرنه تهنه او حسرت هنه دوی جان خواهد ویتا دجرین جی امین ولی جزاف شود جي از gelek cihanda taybet oxta stranê dayika dibêjim yani zanim ew êş yani ticara ez jî ji ber got dayikim êşa wê dayikê encaq dayikek fêm bike bi rastî jî wextan bêjin dayikên şehîdan yani çi Kurdik xwe li ber vê ev niha ne ji ber yani çi şehîdên me bin çi qehremanên me bin yani li ber vê rêça me çûne dayikên me bi taybet ez wa dayik bi rastî jî bi rometa gelê Kurdin ew stranê em ser şehîdên xwe dibêjin yani hindik em bêjin em vê dera wa vê kezeba wa piçikek av yani ew gelek hêjana em tiştê herî mezin ji war çê bikin yani ew hêjana net stranekê em xwe jî li cema bin şehîdên wê Arîn Mîrxan Gelhat Cûdî berivanan Berîtana Leyla rastî jî em niha bijimêrin ew em pisaya wa em li virin em nan dixwin em stranê xwe dibêjin yani ew hebûna gelê Kurd û Kurdistana her çar parçê Kurdistanin belê rîmeta me evin jiyana me evin pêşarojê me jî evin eyni wisa em ê bi wa hebin em ê bi wa jî bistînin eyni wisa Georgia ez digerê dema welî geltên me jî dema gundên wan xirabî zûzanên wan ve 40 sala heset wan nedîtî gelê doyîk tê xwe to bijî me ew jî digirîn ez jî digirî yani mû gelê xemgîn yani wexta te ew êş kişandibê yani ew dayîk tê xwe hembêsî te dikê dixwe nema digirî ez wisa me yani wexta stranê jî bêjim ez gelek dayika dibînim digirîn ez sekinim yani ew çîka min ez sekinim ez geverê bê dowet bî me jî got edetên heve çawanin çanda heve çawane doyîkî wê de bî hema welê min jî got rastî ez tu ca zarokê doyîka pirs nakî heva welê heç ku yek bijî min kovîja zarokê te çi karetin min got doya zarokê te çi karetin got heft kurê me hene her heft şehîd ketine heç ku tanetecî ava cem me dîte min nekirî yani min nekoriya biştexile ew bername te rastî yani min dît te nikar û baxfê te xwe fitilan piştî ew girî min ez li wir tamam yani her tişt li wir xilas artık tu nika pirsa Xwedê tala bi rastî rehetîkê bike dilê wa dayikê me jî hindik şî bê îşallah pêşerojê û azadî werê hindik şî bê dilê wa wisa rehet bê wan hêja holî Georgia em diaxivin jî em heva xemgîn dikî em heva dilxweş dikî ez baş dizane bêje hevala zînê gula mezra botan keleme çavê dişmin nera ronahoya mezra botanê îro bê mêvanê me wala hêşî bidiva xewa min hatiye ji keyfa hatina wê û bas stranên holê xweş û hevalên qemercî jî em lê bûne xweş e tayrê bas birayê Emrullah hûn her hebî dest dilê hewesa bişxwe zehmet ile yê hevalên qemercî ne û navê pêşkêşvan û deng bêje
والله براستی جی ام سپاسی خو خباتکاری خو توا ای پشت قمری ای آلی کاری ددن براستی جی ام سپاسی مازن جوارت کن کدا هری مازن اوت کن براستی جی ام هر جرد بیجن ام حرمتا خباتکاری خو توا ام بکن جبرگو تشکی مازن کن جمرا اگر اف ناسکرنا ما اف گوتنین ما اف سترانین ما او تنبان ام جین الوربون ام نرونشتی جبون راستا سپاسی خو جوارت کن اما في استراتيجي دياري واو قال لي كرد وكردستان طيبة تيجي قال لي يزيديان وشنقالي كن ديار يار ديار يار ديار يار ديار يار أخلي ديار يار ديار يار كاني ولات كاني كوبان كاني شنغال سرما بوري صالو زمان أخلي ديار يار ديار يار أخلي ديار يار ديار يار ديار يار ديار يار ديار يار أخلي ديار يار ديار يار كاني باغوك كاني بوتان كاني سرهد كاني جودي كاني جودي ودجلة وفرات أخلي ديار يار أخلي ديار يار بس ما بقى علينا بس ما خامجين بكره بخده هم الروجك رش ام ببيرتينن هم جم تخوان جارجانا گل اره ام جارجانا ام تخوازن گلی خواجی بدم بیر کرن تو جورنا جودی جروی جودي بطيبات از نگريام از طيبات تبجرين يعني هر جه کی تد روش ما مونه از تبجرين جودي گابر چرا باور که اصلا نجرين تو نوچی تمام ان شاء الله اف وكباغو جودي راسيجي جمره تشكي رومتا اين وصا بله سپاسکم بله تماشاوران هجا خوشگاه هجا دلال دنج بجا زینه جبوی سه تباخ کمکوژیا ازدیا ایشی به میوان ما چت نیرینن و آخافتنن و گوتنن و ما جار جا هون خمگین کی جان جا ما هون دلخوش کی دلشاه کری از پاسیا خوشگاه خواه دلال هجات که تو سر جا و مهاتی تو بید زیرا بوتان تو هاتی تو بی میوان ما تو هر هبی گلک سپاسکم اجی بوما میوان مالاتا میوان مالباتا خوشک راستی جی او کشکین تا خوشک بدو لاوکین تا راستی جی از دبینم دایک و باف وقتا زاروک خو پروردت کن او گریدای دایک و باف برتی کس نبجی یا ندستی مده وسا یعنی دایک و باف چاوا دیسیپلین پروردت که او جید لیو باوی خواتن از طیبه چی خانمات تبریک دکم از وجه رجای یوم هایش همی تماشاوانا ام هیوی رجاده که زوری خواب بمخوایی ساعتش ایوار مرخبا پیوا زوری جن هوا کج بکر بلا در نکوه ایرو هزار جوان باجار وانه آمده شرنخ بوتان جولمرگ گوره علمین اروین علمین اسرار مجارا برنامه من نسر و لز هیوی رجاجش مالباتن قدر بلند و قدر ناس خالدی زاروجه خود در کفن کچین هوا کرین هوا نهلن بچنج دروا
نه مامۆستا ڕاستە یانیش ئەوروپا بگرە هەتا وڵاتێمە وسا بەلا بوویە ڕاستیزی وەختان بژن زارۆک هەتا دەمەکێت جەهلاتی تزانێ چاوێ زارۆکن هەیە یانی ئەم تایبەت دێو باف ئەم هەی زارۆکی خۆ هەبن هەیژ هەر هەراکێتەوە ئەم هەبن هەتا ئەو زارۆک بکەوێ ئەمریکیدا ئەم پەروەردە بکەین پشتی کەت ئەمریکیدا ئەو بخۆ زانە دەبێ و کەسشینی کاری سەریوی خراکی ئەف داخوازامەیە ئەم ئەمانەتە مسابێژن فام بکن هەی زارۆکی خۆ هەبن ئەف ژی دەستێت دێو بافدەیە ئەزێ بەهوەری دمەنە ڕاستە بەلێ هەر هەبی تو گەل سۆبی و ئەم سپاسیەتەتی سەرچۆن gelek spas dikim ev programata taybet rastî ji min re gelek tiştkî xweş û taybet e ji min re û ev roja reş em bêjin ev rojên reş ser gelê Kurd ser serê wa diftilê ev ya dawî bê yanî rastî ez naxwazim bînim bîra xwe ew roja çêbûye yanê însan dibêje ew roja reş çi her dem pêş mive dema ew heft zarokên keçikû çar pênc mehê dema danîn ser kûçikê Şingalê ez nizanim kî mintiqa Şingalê bî û ew dayê ku erbûga desta da dema ew dayê ku extiyar jin bî dema desta da dîtî ew tu cewdî me jiyê me da dilê me da me de bimêne heta hetay ew zarok zarok bîrate newe ew te çawa nayê bîra min ew zarokê ştihna dimirin ew zarokê ew her çar zarok bin em tenê ew dîtin ew dayîk me tenê dît ew ê dihatin me tenê me nedîtî koçe nedîtî wê bênin ew ti cara jî heta heya mirinê ew ji bîra me naçe ber neçê jî ber neçê em ser bikevin û ev êş û keder jî rabê daxwaza min ew e dîse bi navê zînê botanî em bêjin mem û zînê botanî em jî temaşevanên hêja û birûmet qedir û bilind em silavê xwe ji we re û hetan hewa me temaşe kir ez bawer kim roja xweş yanî çiqa xemgîn bê ez bawer kim hindik jî bê me wisa dilê we bi stranê xwe bi gotinê xwe em li mala we beşdar bûn em jî spasiyê xwe ji wer û civata birayê Mehmet dikin gelek spas dikim yek dijî bijî Xwedê em tef be xemgînî ber ev jiya dawiyê barî hey barî ji bo gelê Kurd bê barî hey barî baranek barî barî hey barî baranek barî ewrê havînê baranê şilkir hey hey desmala zînê derda wez kuştim derdê ev vînê derda wez kuştim hey hey derdê ev vînê barî hey barî baranek barî ewrê payîzê baranê şilkir hey hey desmala qîzê derda wez kuştim derdê ezîzê derda wez kuştim hey hey derdê xweşkokê her hebî bê temaşevanên hêja em dengê botan ked û xebatê xwe îro îşiv sisê tebaxê sal 2026 em hatine dawya bername xwe dengbêja hêja û delal Gula Mezra Botan kelemet çavê dişmin û neyara rûnahaya Mezra Botan îro bî mêvanê dengê botan ez gelê spasiya heval zînê dîtî dengbêja ezîz û rûmet sevê xwe birîndar ji nav dilên heveyên evîndar bi xemla çi cudû gabaş nêm nêgiz û susun û bêbînên Kurdistana rengîn pêşa rûja da gund diye cida zozan diye cida bajar diye cida di semêvanê mala hemene sirom reşa ro xatirê heve